wena kungcono ngiyakhandwa wena uyibetha phansi ngozithayitheni hawu neyami ngiyayithenga neyami nasingise ngithengela azango ithenge wanikezwa yimwe kisho njalo ngithi nawe uyangenzela uyayiphatha manje Councillor hawu ke na le situation mone ke gona le abuti o eleng gore o agile ntlo and then mo steneng sa gagwe a re ga dula and then a tla a feletsa a tšea girlfriend mhla mongwe e leng gore be dula dirumong batho mo dula mo ntlong ya gagwe as girlfriend a so monyala a so dire selo so now bothata bo e leng gore bo gona mo ke leng gona ba na le bana ba babedi ba e leng gore ba ba dirile gona mo ntlong eo and then go a direga gore a ba sana a good relationship go thwe boyfriend ya betha ke sisi abuse ke sisi ile wa moraka ebile ga ba sa robala ka moka gona le mengwaga o mongwe robala ka rumong ya gagwe last year yeah so ke re mo Nkangala so now Kinyaka I just want to get advice from your side because her situation is so what can we do? Yes. 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 So, gona le bana ka gare. Bana le mongwe ka bana. omunye unale 7 omunye unale 1 year 9 months nabo sije O ba ro mongwe o na le 7 o mongwe o na le how many? unale 1 year 8 months 1 year 8 months and then ibile mo go na le sengongorego bo family yona ya ga bo boyfriend e re le bana ba ki ba sanya ka go dira di paternity test ba revele ga bana bohlatsi because ga ba tsebele ga bo girlfriend mo a dilang ba re o raka le monno boshigo so ba lela safety ya gore monno te courage a sa gona go tsena ka montung ya gago so now ba ile ba fitla ba ile go ba botse ba no because of conflict le na le nyona bana gona gore le gore monno o lapile swantse go tsena ke ka mpo a tlhalosang ka gona ba re court mo ditse so ba re no monno ka gore o lapile go tsena then thanda umuntu ukuthi nethu uthola la wohlala ntwe ke ya monno ka ra le one a si one o agile re jula ka moka ke thome ka go jula ga gago 2 years o dutse ga go 2 years ke dutse ga gago 2 years ko dutse le lena kwa gae o hlele nani kini 2 years usisi basohleli nani kwa ngihleli 2 years umntwana lo uqala walo bhuti ngimpreke ngihlala ekhabo ngisebenza emini market ngwane ke moprekile ke jula kwa ga geno so be abuti theletsa nna ke go hlalosetše a ke re bona ba nyako re nna maybe ke ropi o ka re because ma ke na fefele so ke fihlile mo ke tlile ka mmereko ka fihla ka jula dirumong ka hlakana le bhuti ke hlakana le puti ena a nthotha dirumong a re ke tsamaye ro jula ga gabo so ra jula ga gabo re jula ga gabo ka ba pray ke ngwano wa firstborn wa gage so ka hwetsa ngwana ke le gae yena a re ke boe ka o re ke a mmerekong so ke boe le ngwana ka boa le ngwana o goletse ka matsogong wa bona ke re go na le 7 years be ke moshia le bona ke ya mmerekong mo le mini market so abuti a re kwa mini market ba nropa tšhelete ke e golang ke nnyane so ke tlogele because ngwana o nyanya lebese tšhelete ke e golang ke nnyane be ke gola 2000 a re ke tlogele ka jula still gona kwa ga gabo ke sa bereke ke fetse o jula ka hwetsa mmereko mo go fatales ka tsamaya futhi still ka bereka kwa go fatales stene se o se rekile 2017 be a jula le nna ke le preke ngwano go botsa go kana ke re o na le 7 years ba se ka re ke mohweditse a jula standing sa ga stand o se rekile re jula ka moka nna ke jula ga gago re jula ka gare ga RDP re le ba beji e rutse ga gago for 2 years okay councillor wa ifa umvalela ngaphandle 2 years a gona motho mo tswalela go mo si wa tsamaya wa kuruba a tloga o ya emaganyana a re kwen councillor okay councillor okay mara tsamaganyana tula bona vele wena yeah ubethe yeah
ne-depression vele fanele wena use-counselling and nemali amaroom yafuna counselling Ku-right. akisho vele sikutshelisa athi sefuna inyanga ujona ukutshela Iphi leyo? Iphi? Ungangikhomba-khombi mina. Ungangikhomba-khombi. Ungangikhombi mina, ungangikhomba-khombi. Ungathi nifuna imali yamaroom. Maroom lawa ngoba imali yabantwana bakhe. Kisabulele counselor. Hawu. Hayi. ukuze uzophanda ezinye izinto phande Hawu. indlela Yes. ngathi kuzomele uye ngaphandle ngoba ngathi umoya uphakamile yabo. Abanyala bona. Okay, if then go direga gore vele bana ke ba gage, then go direga gore gore mma o bana tshwantse tswele pele. Okay, thanks Council. Okay, yazi bathi ngoko bathi ngaphakathi kwa this whole situation yenzeka kokuthoma njengoba nani ithi anasiqiniseko sokuthi vele bantwana bakhe baya advise ukuthi vele umthetho awuvumi ukuthi abantwana mhlambe bachinge ndawana, but uma yena une right ukuthi vele aphume abantu kose bahlale kungaba abantwana. And then nabantwana lapho kuyokwenziwa ini ama test bese kufindwe out ukuthi vele ngebakhe abantwana ngegazi. So nangabe abantwana ngebakhe kose bathole ilifa lika baba and kose bazi ukuthi sekhabo baba. Ngiyangizwisisa. Siyajabulela lokho, singajabulela. Yes. Into nakhe siyifisa ngoba into enzeka lapha izima kakhulu baba. Ngoba bazokubulala. Mayeke okubhlungu nakho gogo before Umuntu nesisu manje valele indoda ngaphandle. gogo jama kancane. Akunamuntu labalela kumuntu ngaphandle. Ngoba mina nomosile asihlala sithu. Ningathathi iside lomuntu oyi-1. Emapile uyazi mina gogo uyazi ngithini ngithi ngoba already kunabantwana and then ke usesi yena she's not going to force mhlawumbe ukuthi kose ngoba unabantwana ahlale emzini umuntu oyi-honora yala ilobhuta ngisho nakusasa noma kungenzeka anything mhlambe ngobhuti usesi angeke ahlale kule ndawo because akana anything ekongeyakhe into ezokwenzeka mhlambe kungadecide ukuthi no akube neshares yabantwana nobhuti kwaziwe ngiyangizwisisa msizokhuluma ngayo. So now the question still stand ukuthi mhlambe kuyokwenzekalani ngosesi and then begodi ngabantwana ubhuti usesi angeke avuma ukuthi ubhuti ahlale nomunye umfazi nina let's say uzobe afune ngini or leyo angathi yena uyomlobola and ekugcineni kwelanga ubhuti kosa lobola umfazi omthandayo ngitsho and then umfazi lo wamthanda kose ahlale endaweni kabantu kabhuti. Yes. Angitsho. Bese abantwana nabo kose babe namashares mhlawumbe usisathi no mina abantwana bazokunangeke khona ukuthi bahlale nomfazi omunye bazokunandabeza ngoba this is a separation and i separation ichukuthini bayahlukana. There is no way that ukuthi mhlambe usesi angaforce ukuthi athena uyokuhlala endaweni kabantu kabhuti ngoba ubhuti naye angeke avume ukuthi uyakhamba. Into enye wrong gogo engizama ukuthi ke siyilungise si-adviceane singa thathi ihlangothi likabhuti uthola ukuthi ubhuti uletha abafazi la bese uza nabo uzokuprovoka usesi ukuthi usesi mina kumele ngivume mina immediately nakwenzeka lokho mina kumele ngi-wrong nakwenzeka i-wrong vele umosibelo u-wrong because akana right ningameli nala wrong umthetho umfazi gogo asithi uthethe umfazi lo wambeka ngaphathi wena mfuna ube girlfriend bese atsuka lapho eze nabafazi nanje ukuthi ngisahamba umfazi loyo
ungavumela Hayi, mina nami angeke ukuthi kwenzeke lokho phezulu angeke ngivume yes nami. ingakho Angeke. ngisho ukuthi kose sicale amahlangothi omabili ukuthi cala muzi ubhuti nangabe nguye bese uyalila uyagijima uzokuhlaga ngakini nani nokuthoma nokuphakamela yini maphapha ukuthi noma phela wena ngathi uhlukumeza umntwana ethu asikwazi asikakuloboni then ke nangabe ubhuti akasamfuni akube yindlela yakhe e-right angafuni ukuthi nina nimhelebhe ukulwa ipi yethu sithu bayamhelebha bhuti ubhuti mina bhuti ngizokusola yazi bayamhelebha angeke uthathe umfazi umbeke niyamhelebha nje mina ngimele nawo i-assault ngiyajama kancane bese kusuka lapho angisho umthetho wambeka la na umbeka la ubabikele ekhaya ukuthi nje lo mfazi ngendlela yakho but then ekugcineni bese wena ube nguwe ophinde umhlukumeze uthi lokho umhlukumeze uletha abafazi or yena khe waletha indoda muthi kwayiletha khe waletha indoda ngithi mina akekho umfazi angamletha yazi ukuthi kwenzakalani bro bese ukubulela it was on 8 April i-Sundowns bedlala ne-Pirates bese